e o folofa ma toi fatala fatu sa mole tino pele le vai ngol taeao ile swafa madu malo tato li faolo Yesu Keriso e toi fatu lima tuai la kalami Malū taeao faaleagaga ya te o sa mo ile le fo yasu fo le yasu matango fie mai le li malo a fu ile o mo le lofa silsili esol tato tapa o sili lang ya foi um fai tato toi la lua sila fa ilungo pe ngal ngalo le a toma pe alfa malo lo ngale to ya to malava
ia Samoa lo mai o tātou o le whaapukonga leo tātou Malū taeao faaleagaga i taeao taʻitasi e moli atu mo o i lou mota mo lou lao i lou company i lau aʻoga fea lava lo e mai mo faafofoga mai ai ma e maua mai ai le tautua ma le aulaga le tātou Global Kingdom TV faatalofa atu lelei taeao matagofie faatalofa atu foʻi lau o le tala lelei le aufaigaluega tofi a le atua i so o se fatafaitaulaga i so o se ekalesia i so o se talitonuga faatalofa atu i lelei taeao i le suafa o Iesu e le faagaloina le faatalofa i aosinasina o se o tatou atunuu e i latou uma lava o loo fai lelei auaunaga ma faamanuiaga iā te outou e ma se foʻi o loo fai lelei auaunaga ma ala ata ma la leo ia e faafofoga mai ai le upu folafola le atua i lea vaiaso ma lea vaiaso malo faafetai aufalofa atu lau auauna o Pastor Mike i lelei taeao malo le soifua manuia faatalofa atu foi lelei taeao i le tino keriso o loo faapenaona mai mo faafofoga mai i luga upega tafailagi fea lava se platform o lo e maua mai ai lo leo ma faafofoga mai ai ia avatu lima faatalofa ala auaunaga Global Kingdom TV i lelei taeao malo le soifua manuia malo le usu malo tauataʻi i le foi o tatou agai atu i le maiaiga mai taumafa o lelei aso ia ua se faasiliga malosi a o faaauau pea faiva ma tiute o lavasiga o loo feagai ai si o tatou atunuu mole atu le tatou faafetaitele i le tatalo i o lenga ma talosaga ia o loo faasoasoa mai pea le atua le malosi ia e ala i lana faamalologa iā te i tatou uma lava o lea ua mafai ona tatou toe sila faʻi i luga o pe alualualu o le ea lelei taeao i le faamaoni o le atua e le mafai ona faagaloina le agaga o le faafetaitele i company o loo lagolagoina tatou misiona ia o loo galulue mai tua le pupuni ia ua le lagolagoina o le upu a le atua ina ia au atu i tuluʻiga o le lalolagi ma ia faamalosia agaga o le tino keriso mo le atua mo lona finagalo mo le atu faafetaitele ia te outou uma lava i lo outou aga lelei i lo outou lima mafola ia auā le lagolagoina o le tatou auaunaga po le tatou misiona ia talaʻi tala lelei faasooina tagata ma ia pulea o tatou siosiomaga i le mana o le agaga paia o le mana o le atua se atu le tatou faamalo ma le tatou faatalofa i luga o le tatou Facebook Live ia lea ua mai mo mai le toʻatele o nisi o i latou lea ua pale mai foʻi luga o le tatou polokalame ia faatalofa atu i le uso auauna faafouina tanielu mafuta mai papa toitoe ia te alofa tele mo laususuga o a mai laususuga lelei taeao faafetai foʻi le mafuta mai faamanuia foʻi le atua i lavasiga o lelei aso faatalofa atu i le tofine ia 10 po le tina ia 10 ia mafuta mai foʻi Samoa manatu o loo manuia le tau i Samoa 10 malo faafetai foʻi le mafuta mai lelei taeao malo le galulue malo foʻi le auauna i le atua faamanuia le atua i le feagai ai ma lavasiga o lelei aso faatalofa atu foʻi le auauna a le atua suga le faifeʻau tuimauga faauʻuga 7 mafuta mai foʻi lelei taeao manatu o lanai te feagai ma galuega pasta aia manuia tele faiva o lelei aso faafetai le auai mai ia se atu le tatou faatalofa e tatou tautua ma launaga le tatou Jesus is still the champion le uso auauna J. Jimmy Brown Williamu faafetai le mafuta mai foʻi lelei taeao ia malo foʻi le usu malo foʻi le galue manuia o faiva lelei aso e faatalofa atu i le siotinale ia Julieta Uli ia po le faitua foʻi o le auauna a le atua faafetai le auai mai faafetai lau tatalo ia o loo manuia ai foʻi le auaunaga faamanuia tele le atua ia i le aga atu foʻi le faiʻuga o lelei vaiaso faatalofa atu a Rosa le utu lava fanene ia le faitua po le tina ia Rosa faafetai tele le auai mai foʻi lelei taeao lofa tele atu mo oi ma le aiga lofa atu foʻi toeina
whaamanuia tele le tua tu fau mai awa fatalofa atu le uso auna ia mafuta mai fo le taeao ma le laumua Wellington ia o amal tau le laumua mai awa ia alofa tele atu le uso ma lo fo ile on 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 mawhaiva o lo whenga iai ia fatalofa atu fo le tina le ainga mafuta mai le taeao 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘𝚡 ia whaamanuia tele le tua le whenga iai mawhaiva le yaso tangiao tupuola ia o amai sini Australia le taeao ma lo se fo manuia tangiao ia whaamanuia tele le tua le sunga ma le ainga whaftai tele lava le awai mai alofa atu le uso ia fatalofa atu fo le taeao i le ia moa tupuola whaftai tele le awai mai whaamanuia fo i le tua le whenga iai ma lau singo le yaso sio tinale ia mau sa moa ulunga ono mafuta mai fo i Malū tele o Amerika ia ma tatou au nanga God is Able Ministry ma lo tina ma lo loto tele ma lo au na i le tua ma lo le whaalungolongo tinga ia langona lava lo tele ma le malosi fo i loto baba yatu fo i lo utou whaamalosi ma le tua le ngaluenga whaamanuia tele le tua haftai mau mafuta ma le taeao ia fatalofa atu foi anatomia taini al molio leva taini al paleona taini o le moto fiafianga ia haftai le mafuta ma le taeao fatalofa atu foi le sunga whawhengainga o a mai melpone la sunga whawhengainga luilua mafuta mai melpone le taeao ia iai leanga le leo le toa le whenga iai manga luenga ia fatalofa atu foi le taeao oi leisi lei ia fatalofa atu ia 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘𝚘 ai Sally ia manuia fo le taeao ma lo le usu ia whaftai fo i whaamanuianga sio tatou ainga ia iai leanga le leo le tua ia tau umalava ia sau ipu kofe ai sau tausinga mama ia o anga ia tatou Malū taeao faaleagaga mai ainga mai tau mafo le foi taeao ia i whanga i nei pea lo tatou i tūlilo faaleagaga ila ia mawaa ma malolosi tatou i le upu a le tua whaftai lau talo toi whawhasia le wauna le tua sunga ia whiu whataluina ma le manuia le whainga malanga i polu ia sa whianga ia i fo i la tō manisio fuanga le motele sa la whai ia a leo toi taunu manuia ia i tatou ofisa whasalau mai o polu ia leo wanga i mai fo i tatou tutulima le afia mai so le tatou ai mainu ia awani MC al tatou pokalami i le tau le tūlai sifuru ma le lua ole tatou Malū taeao faaleagaga lana na ua silasila mai luga o tatou polokalame loo fai ona faautuina molimoli atu mo o le taeao o le tautinoga ia keriso tatou te toe tomanatu mo tatou toe vaavaai o a mai le tatou tautinoga i le lii o le tusina le apostolo i le kalesia Filipi na ia whaamanatu atua i le kalesia Filipi wa manatu ua le au ngā mea uma ua ota mea uma ina ua umaua keriso o le angai atua i o le tatou Malū taeao faaleagaga lenei taeao se i toe fagufagu ia te oe se i toe whaamanatu ia te oe lau tautinoga i le li o a mai oe i le lua mafutanga ma Iesu o a mai oe i le lua mafutanga ma loua li o e manatua le aso ma le taimi na e talia ai o ia whaanofo tupu ai o ia i lau loto ma lau finangalo ma e whape atu ai loua li ie whaongalo wola mo oe o le avea o he malii ma whaola i lo unei o langa. Mea uma o te whaamua ia te oe. Mea uma o te au auna tua ia te oe.
Le la wo toi au mai le ngang pa ia mo tatou le nei taeao. Se o tatou toi o e va ai po a mai tatou tau tinonga. Amen. Alo fatu le tofine ia po le la le leo matone le foi o mafuta mai le taeao anga le anga lofa. Ia po teini o pua le mamai ia malole au na ile li ia mamia foi ngā luenga fatua ia vo pipi 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 balii manulua 𝚗𝚙 le mafuta mai le la o tatou ia ile le taeao se toi fa manatu ia te tatou ma se o tatou va ai mo tatou fai tau le upo le atua ma se o tatou matau po a mea ia o lo tau fia i tatou mai lo tatou tau tinonga ma tau fia ai lo tatou tuutoina atu ia keriso ina ia mawhai ona tatou o ese mai ai ina ia mawhai ona tatou savavali ese mai ai ina ia iaia te i tatou manuia o le atua e ala le tatou tau tinonga. Amen. Ia vi ia le li tamale taeao ai mātou te le i susu e ina lau tuspaia o lau upu o umo na e mana vaina le li tatalo tamanga lue ina i o mātou loto awani i o mātou na ona whaitau na ona whaalongo ai a mātou whaitau whaalongo ma o i o mātou loto le li i le ngawai mātou te tau tino ai ma whaia mea umai te whina ngalo i ai. Whamanuia i au tangata. Ono o Yesu lele. Amen. Ioi. O le tau tinonga i ake riso ele o se mea whaingo fie. A wā le fōlaunga ma le tāmoenga o lo tātou iai. Ia o lo o tātou iai i le mamau o le ala. O lo tato iai le pesi mai o matangi, pesi mai o wha. O lo tato loto i to tonu o whawhita uli ma puaponga. Ai a tofonga malu i tau o tato safolau faaleagaga. Ia lau o toi whamanatu mai e le Malū taeao faaleagaga mo tato le le aso. Se o tato toi tepa tasi a. Ma se o tato toi vai. Po a mea ia o lo mawhai o na tau fia mai tātou tau tinonga i ake riso. Po a mea ia o le mawhai ia o no tātou i lo atu le lei o le atua. Po a mea ia o lo mawhai o na 𝚗𝚙𝚢𝚛𝚒𝚢 le tātou wa ai. O le mawhai ai o na au atu lau wa ai le au marosi o le atua na lawe ina oi malau ainga. I ia le li. O ani mea o lo whapena o 𝚗𝚙𝚢𝚢 ai e ngā luenga le pōliuli tātou ina ia auani o tātou tini tau nuu i le tau nuunga wa umona tāpena e tamamo i tātou. Amen. Praise the Lord. Whatalo whātou tō whine a tema ia mālol pale mai fo le taeao. O le vaenga mua la le mwhai o na fia tufa atu ma oile le taeao. E toi wha manatu ia te oelo ainga. O lo mawhai ai o na punitia. O lo mawhai ai o na tau fia mai tātou i le wha awawina o le tātou tau tinonga. O le tātou au nanga. O le tātou wala awina. O le tātou wofoina atu mo le ringa. Ina ua o tātou whaafia i tangata nei lo le atua. Amen. Tele tangata ua whaafia i tangata. Ai ngalo i le atua o le na wala awina i lātou. Tele tangata ua o lātou mana na oe. E aluatu le upua le atua. Ia awane ia afia ai mea o lo latou ola masoifu ai. Tele tangata o latou mana na o toso atu le upo le atu le mea lo latou ola ai.
e le fia whaalongo i le mea le whai mai e le upu o le atua. Ea, o whaafia fia i tangata ai le o le atua. Amen. Alleluia. Tasi le vaenga ua punitia ai, tasi le vaenga ua tau fia mai ai tātou ilo tātou. Tu uto ina atu ia ke viso Yesu, mangalo ia te i tātou, le tātou tau tinonga na whai atu ia Yesu. Yesu o mea uma o te ofo ina atu mo oi. O lo uola, o mea uma o te ofo ina atu mo oi, o te au na atu ai ia te oi malofi na ngalo. O upu foi la ia na tusi le apostolo Ioane, pai anga i le Ioane sfulu ma le lua. O loo tau mawhai le porokalame faa manino atu i te oi. Le anga o le vaenga lea ua matua i ta alo i le fili mawhai tonga fiti ai ti apolo i le whanau o le tua. O le whaafia fia i tangata na ilo le tua. Me le i o tala le apostolo Ioane i lantustu singa. Ai peitai e to o tele a li i o tali tonu i te ia. Ai le i tau atu ai ona o le au farisaio. Nei tulia i la tau i sunaku. A wawa sili lo la tau mana o i le vi inga mai tangata. I lo o le vi inga mai le atua. I ia le ali. Amen. Atalo fatu le uso i apu fua matu, ma loso i fua manuia. Ea foi le tina tina tupola whaktai le mafuta mai. Ia, whatalo fatu le tau ia lisa lalo ifi whaktai, whamanuia le tua. Ia, ea foi sio tina ia vasati, mafuta mai, ia whaktai tele lava whamanuia le tua i le anga i mai o sio tatu a inga. Tuli loa ngango whaktai whamanuia tele le tua. Upula ia Ioane, o loo tusi atu ai le au farisaio. Ma tau atu ai tangata i utaia. Le nuku o le atua. Mo toa tele ali i wa tali tonu i ate. Ameni. Ona lao le wali ia. Le au farisaio. I ia le atua. Mai wala tau tuli i tangata ua la tau tulia i la tau i sunaku. Aisea, a wawa, sili no la tau mana o i le vi inga mai tangata. I le o le vi inga mai le atua o a mai o. Amene. O e au na e whaafia fia lo atua po e au na ina ia vi ia o. Amene. Mea ia lau farisaio o whai. Ua sili lo lato mana o i le vi inga mai tangata. I lo o le vi inga mai le atua. Amene. Ua iai lo lato nau ta inga. Ua iai lo lato whanau nga e whaafia tangata. Ai ngalo ai le upua le atua i tatauona. Ma nawa atu i aola i tangata. Ia lea laua, lea ua whai le whaafia i tangata. Ma mea ua tau fia ai, le tau tinonga ia ke riso. Ma puniti ai, lo latou wola ofo ina atu mo le li. Le whapena uma tātou ke risiano. Le whanaua le atua. E iei taimi, e ngalo ia te i tātou tau tinonga. E ngalo ia te i tātou Toto ina atu i le li. Ona o tātou mana na o i le vi inga mai tangata. Amene. Ke le whinga ka ngakalu e ni kaimi au. E au na i to tono ngā luenga le atua e mga o e vi ia i me whai. E i loa e tangata la tau mea lai whai. Amene. So le awani a vea le vi inga mai tangata ma mea tātou te wha o ai le vi inga o le atua. Mangalo ia te tātou tau tinonga. I ia le ali. I ia le atua. I oi. Awa.
Aua ni a vea lo tātou mana na o i vi inga mai tangata. Tātou te whāoa i le vi inga o le tua. Ma le ai ei se tātou tautinonga. Le ai ei se tātou ngalo i ate oe le olo ofo inga mo le li. Au le i whai tātou mtangata e whaafia i tangata. A ia whai tātou mtangata e whaafia i lo tātou atua. Ina ia fo ia toa i le vi inga i ate ia. Toi liu le tō whaa. Toi se saa al whao. Te iloa tātou malava. Ra le tātou te ola i le tingu. Amene, ama whai o ngasi i mai loa au. Ma au maisau amene le upoa le atua. O tātou malava. A fo ilanga i le teimi e o mai e le fefete. E le teimi e o mai e le wha amawalunga. E le teimi e o mai e le wha asausili. E le teimi o mai e le wha sili au puli. Ioi. E te iloa le tangata e ola i le ami o tonu a le atua. Ma le tangata e tāo fi mau i lana tautinonga i ake riso. E na te le whaafia i tangata. E sili i ate ia. Le ave o le vi inga e vi i ai le atua. Amene. Ia tasi la lava enga o lo punitia i tātou tautinonga i le li. Ngai ke i au wasi se i tātou whaapea lai au kei mea uma. Amene. Ke whai aku langa le ainga lea. Mokau kia i o le ainga lea. Hallelujah. Le aise mea e. E whaalea o ngā ina. Lau tautua. Lau au nanga. A fo i le awole ngalo i ate o i ke risi anu. E leo moe le fili. E sa ili mai a le fili se whai totoa. Ina ia awa ine i aise vi inga o le tua i mea o loo tātou whaia. Amen. Vi ia le tua. Mea lea i le te ngalo i ate usio mātou tina ua whailangi fo laua. Tina fo e ngai whaala potuputonga. Tina ia Amy. E sa vali mai lolo matua. Fea lawa se mea o loo nofo ai au auna mātou uma. O le tala lea si o mātou tina. A levi ia lea tua i tau mea nai whai. Sili pe atu. A levi ia lea tua i tau tala nai whai. Sili pe atu. Hallelujah. E tatau o na mua levi inga i lea tua. Aua nei whai tātou mtangata e whafia i tangata. Lea ngau le vaenga lea. O lo whai ma wha naunga. Ua punitia ai. Le au nanga ke risian. Mangalo ai. Lana tautinonga i le tua. Amene. E yo upo yoane le apostolo. A wawa sili lo lato mana o le vi inga mai tangata. I le vi inga mai le tua. Amen. Vi ia le. O le sila vaenga o lo mwhai o na punitia ai lau tautinonga i le li. O le tele i o mea o lo o. Whaalave mai ate oi. O lo mawhai ai o ngā toso e se ai oi. Mai lau tautinonga i le li. E mafu ai o na tawhea ese le tātou manatu mo le tātou langona. I le ave o le tātou whaamua i le li. Ioi. Leo o tātou wawa ai. Leo o tātou i loa taeao le. So le au auna male fia. Au auna male mautino. Au ane i vi ia o i lau mea nai whai. Aia vi ia i le atua. Amene. Pia upo yoane ntusi ai. Ona o le au farisaio. Wa la tau tu lia i la tau i sunako. Haisea. Wa o sili lo la tau mana o i le vi inga mai tangata. I le vi inga mai le atua. Vaenga lona lua. O le whaalave le e mafu ai. O na tawhea ese. Ma toso ese ai tātou ma le tātou tautinonga i ake riso. O le tele o me whaalave TikTok, Facebook, Instagram, so on and so forth, you name it.
You can do your own list. Television. PlayStation. Falling into the wrong crowd. O mea ia na tustusi mai ai le tustala I Peru, mai ia whaapea mai ai, pa ea ngai le Peru lom ta upo e lua. O le mea lea e tatau ai, o na atili ai, o na tātou nau I mea, ua tātou whaalongolongo I ai, ne I tea ia I tātou. O le ale mea sili, o na tātou nau I ai, le upua le atua, le awhionga le atua, ne I tea ese nei mea mai a te I tātou. Amen. Mi ia le li. E mwhailau no whape atu le taeao Samoa lo watu no peni. O le tele I o mea lo whaalawe la vea le tātou au nanga I le li. I ma tātou tautinonga I a Yesu. So many things. Not only that we desire to please people over God and being distracted which causes us to drift away. Me vai whainga a vea lo a inga mwhaalawe lave I ata oi. I ia leli, pe a le ai so nau I le upua le atua. Lal mea le whai mai tustala e peu, e tatau o na tili o na tātou nau I mea ua tātou whaalongolongo I ai, o le upu lea le atua, ina ne I tea ia I tātou keinoa, e o mai lo le teime e onge ai le, e onge o mai ai le onge whaaleagaga, ma le toe maua e tātou le upua le atua. Un tātou toi fiu lo le saili. Amen. Un tātou fiu lo le toi tatalo ma wala au watu I le li. Aia tatau. Ona matua I nau I tātou I mea u tātou whalongolongo ia. Ina ne tea ia I tātou. Amen. So waenga lana e lua I whai ai ona Punitia matau fia o tātou tautinonga I leli. O le tātou whaafia I tangata. Ma le tele o mea o lo whai ma whaalawe lave I a te au Malū savalinga. O le ase mea o lo whai ma whaalawe lave I a te oi. Pray kol mea lua. Amen. O le ase mea o lo whai ma whaalawe lave I a te au lau au nanga I le tua. La atau wau wai o na lusi atu lau whaalongolongo le upo leli. Ave ese. Tu ese ioi aia siliona tātou nau atu I mea o tātou whaalongolongo iai peo upo al tustala I Peru. Amen. Ia vi ia leli whatalo whatu inisio tātou ainga lea ua pale mai lungo al tātou au nanga ia le e tangata le sa ua ai atu. Dai whaftai tele lawan mafuta mai. Praise the Lord. Tawilo whaftai tele mafuta mai ia whamanuia fo I le tua. Tawilo ili ai lua whaftai mafuta mai whamanuia le li I lausingo le yaso. Whaftai atu fo isio tātou ainga ia le fisoso ni mai tātou o nanga le taeao. Ata le lei whaapito whaftai whamanuia fo I le atua le awai mai le taeao. Ia manisio tātou ainga I I misi atu lwa ai. Ia ai le o misi o I le sila whanga le atua. Amene. Awane I pei tātou lau wharasayu. Sili lo tātou mana o I vi inga mai tangata. Ai ngalo I le vi inga ave I le atua. Awane I ave tātou mtangata e whaalawe ina ngō fie I mea whaafia I mea e tō sina I tātou wa ai tō sina I tātou whaalongo ai ngalo ai a te I tātou lea le mea sili o na tātou nau iai I mea o tātou whaalongo longo iai o le upua le tua ne I tea I a te I tātou. Talo whatu a Seneropati. God bless. Whamanuia tele le tua le taeao. Le alau la tātou wawa ai le taeao le. Wawaenga I e lua. Le ua watu le punitia ai matau fia I tātou tautinonga I a ke riso lo tātou ali. Ai se o tātou wawa ai lama se o tātou mātau.
O le ale tala noa mai al tuspa ia e fesoasoani lo tātou tautinonga i le ali. Wao mea uma tātou te o i le upu a le tua. O le upu a le tua, o le upu wa uma o na tūsia. O le upu a le tua, o le upu wa uma o na mana vaina i le anganga o le tua. O le upu a le tua, o le upu wa uma o na au mai e le tua. E whaatonu wholau o le tātou sāwalinga. Amen. Vi ia le. Le ala se mea e mwhai ei ona whesosoani o tātou tautinonga i le li. Hae sila i le tau no me ono o lo wheu koe lima. O i o lo tala noa mai e tangata o mose. I loa lofa ato atoa i le tua i lo loto atoa. Ma loa nganga atoa. Ma lo ma losi ato. E whesoasoani i ate o i lau tautinonga. A love for God that consumes our whole existence. Amen. I ia le ali. Whaftai pewa wharaimo whamanuia tele le tua e whaleanga le leo le tua ia te oe male ainga. A love for God. O le tātou wa lofa i le atua, i lo tātou loto atoa, anganga atoa, ma lo tātou ma losi atoa. Amen. O le vaenga le, e mawhai ai, ona whesosoani i ate oi, i lau tautinonga i le li. Amen. O tātou walolofa le i le tua i o tātou tangata atoa. I lo tātou malosi, tātou anganga, ma lo tātou loto, tātou te alolofa i le tua. E whai ai la tātou tautinonga, ma tātou au na atua i a te ia. Ai le ngata i lea, i a tātou nau i se o langa whaale tua. I tātou nau i le ola whaapa ia ina. Tātou nau i le ola ofo ina mo le li. Wa le upu moni. O le tele o tangata, walatou talia Yesu seki. Tele o tangata, walatou mawaina whaoltanga, okay, seki. Alfesili mo tātou taeao nei sa molo o atunu peli. A whaolaina o na alea. A ola whapa ia ina o na alea. Amen. Langa i e kerisiana mwhai o ngā whaolaina. Mwhai o ngā ola whapa ia ina. O ngā ngaka i ale i ngā. Amen. Ai le olfina ngalo ni nao le tua. I ia le li. Olfina ngalo le tua. E le ngata i le ia tātou alo lofa ia te ia i o tātou loto atoa, mo tātou wanganga atoa, ma lo tātou malosi atoa. Ai a tātou whaanau atu ia te ia. I le ola whapa ia ina, i le ola mio atua. Mai leo tustusinga tā vita i salamo e 5 suma tasi alo whai po se fulu. Pea e sila le leile upu a le tua. Ia e whaia se loto mamamoa. Le tua, ma ia e whaafowina se loto mau i totonu ia tau. O le tatalo le a tā vita. Na ia tuina atu wai i le atua. Le anga e le ngata i le whaolaina. E le ngata i le whaolatanga. E le ngata i le ola whapa ia ina. Ae sila la ke visiano le mātai o e fitolo le whai posifo. Whai mailo leo Yesu. Ia o tau atu e whai nuu malawa maso. Wha malolo i e mama. Wha tūlai i e pipili. Wha pupula i e tawaso. Amen. O le tātou wha moe la. O le tātou wala awina la. I ia leli. Mai leo tā vita, lea tu wai, ia e whaia se loto mamamoa. Ma ia e whaafowina se loto mau i to tonu ia tea. Aua e te lafo ina u i o luma. Pewa i tatalo ta malo.
O le lei mai lau whaalongo taeao lei kerisia. Aua fo ia te ave seina lo wanganga pa ia ia te au. O a mai lau tatana. E me le whaupopua i le tatalo a ta vita i lau tatana. Le atua ia e whaia se loto mamā moa. Ma ia e whaafowina se loto mau i totonu ia te au. Aua te lafo ina au ia uluma Iova. Aua fo ia te ave seina lo wanganga pa ia ia te au. A ia e whaafoisia mai ia te au. Le oli oli o le ola tanga mai ate oi. Ia e tauwhi mawina fo iau ma le loto fia fia. Amene. Alleluia. Amen. O upu fo ila ia tama lo Ioni. Tangata lava leo Ioni, la apostolo Ioni. Pauleo o le apostolo e le ioti whamatoro, no oti fi le mu, o no le tala le lei. Paule o tangata na fiu le au fita fita, ma le malo roma e fasioti e le ioti. Aia, ave le moto pātamu, ai tusi mai Ioni le whaalinga. Na i loa mai le atua, leo e whaitau ai tusi o whaalinga. Amen. Tangata la le Ioni, ele ngatala le ua tatou whaafonga i le nau o tā vita malona loto ina ia ola whapa ia ina. Ai whai mai tangata leo Iona. O le taula inga a tō tatou tautinonga i le. Tali atu a Iesu ia Peteru. Peteru. Ma whai mai ei Peteru ia Iesu. Lea li ie. A matou wo e ia te ai. O ia te oi upo le ola e whaavavau. Ameni. O le tau lai atu ia ke riso o lo iai upo le ola. Ameni. Me la le manga iai me leo talia o Iesu. O lau tau tinonga le i le li. Muli muli lo i tūlanga a o Iesu. Ameni. Ai leo talia o Iesu. Mau al whaotanga o na toi fo i ali le mea na isau wai. Nā o misi nao kan kongunga le wai al taimile whasi se ina i al tele o whanau. Whai mai e te whaola ina loa ua e maua le ola e whaavau pule loo i lau o le alau filfilinga. Peki koe fo i kua le mea na isau wai o lewa e maua le ola e whaavau. Usoi to e seu sila sila, seu le manu e tanga i le ngali. Aia, te patau lai a ke riso, o ia o lo iai upo le ola. Amene, e mawhai ona lusi lau whaal tanga. Amene, e mawhai ona lusi lau wola e whaavavau. Aua nei whaaseina i tātou i tonga fita ti apono. Aua nei whaaseina i tātou i mai lei al fili. Aia, tau lai lau wa ai a ke riso. Nau i le ola whaapa ia inga. Nau e whaile fina ngalo le tua. Meila i o Peteru ia Iesu. Leli i a matou uo e i wheo i ate o e upo le ola e whaamawau. Amene. Vi ia le tua. O le mele le e sili ai. Le whaata ua o tatou taimi o tatou iai nungo leifonga ele ele. Making the most of the time we have here on earth. Amene. Pea o le fesili le whata oto mo tatou. Ai whaolaina ngā lea. Ai talia Iesu o ngā lea. Ai ola whapa ia ina o ngā lea. Ngai ka whau ala ia pulea oi lau me whai. Alleluia. E le whape ngā le poloa inga na au mai e le tua ia te tātou. Le poloa inga na au mai e ke riso ia te tātou. Amen. Whaolaina i tātou. Whanau fōwina i tātou. Ina ia tātou atu e whainu u malava maso.
papa tiso atu ia te ila tau suafo tama, suafo le alu, male anganga pa ia. Fa malo lo ye mama, fafanga ye matitiwa. Fa pupula ta waso fa tu la ye pipili, tu tuli te moni. Maile Yesu, e sili atu fo i mea wau tau faya. Pai lo mea ngau faya. Amen. Hallelujah. Ya al melo wa ye tele o leva i tau. Manga fia talia o Yesu. Ya pule lo ingi ye langa me fai. Amen. Nanga e tanga tana fisili. Lau sunga al fai e mawhai o na lusi lau wha aula tau. Leanga leua mato iai le vaenga e. O ina i mato e le toi lusi mato wha aula tanga. O whatu nongo winga la ngau koe fo iai mea ngako ngako iai mua mai iyo i mea nau o fesilia tunga whapso. Malū whaatai Malū fesiti. Ai o te le tali atu ono se loa po se poto tangata. Au te tali atu ono le upo le atu. E mawhai o ngā lusi lau whaola tanga. Leanga e leo se whaola tanga e au mai kākou kea. Kau whai e alai nei kākou i mea le kākou ke o lai. Le ai. I ele ali. O le whaola tanga na tā pena i le atu. E whaola ina i tātou. Ina ia whai tātou maso. Whai tātou mamoli mau i no uma o le lalolangi. E rei whai ala i tātou ma whaola ina i tātou. Tātou te nofo. E ma whai lau na lusi lau whaotanga. E ma whai o na ngā luea ina pei o pua paunu. E ngā luea ina lau whaotanga. Work out your salvation. Pi ele li. Tele i o la sanga o whaotanga taona la sia ele au ke visiano. E le na o talia o Yesu. Amen. E le na o le talia o Yesu o na e maua leo leola e whaavau. Talia Yesu seki o le vaenga mua na lua. Tauna e ui lea. Tauna e ui le baptisonga i le vai. Tauna e ui le o onga le salamo. Tauna e ui le o onga le whanau fawina. Tauna e ui le o onga o le whaamamaina ma le ola whapaiaina. Oka, you name it. Ke ele i o la sanga i tauna. E le na o talia o Yesu. Amen. Ia tātou te patau lai ia ke riso. Pe i o lape teru. Na ia whaapea atu ai Yesu leli i. A matou wo e ia te ai o ia te oe upo le ola e whawawa. Amen. Talia Yesu seki. Maua whaotanga seki. O loa. Agai whi me Yesu. O loa i li lalolangi. Lo whi me Yesu. O loa e whaapoko ma. Whaakeke lein kako loku ma. Amen. Hallelujah. Aua le tu ua mafuta la uso. Mea ngai sili ntaua. Ai sili atu. O na tātou whai o le mea ua uma o na polo ai mai ai. Ke riso ia te i tātou. Ia tātou wō. Whamalolo i e mama. Whapupula i e tawasu. Tutuli te monu. Whatula i pipili. Whawhanga i e matitiwa. Whaino u malawa maso. Papa tiso atu ia te ila tau. Ile suafa o le atua le tamale alo male analo pa ia. O le whaonga ina ta taula le nao tātou awa noa le waiai. I lunga o le whonga ele. We have a purpose here on earth. Making the most of the time we have. Ia o a mai oi. O au mea ngai whaelingi kaimi. Hallelujah. O whaisau mea o ngā mole ali. Pēnga o le Pēnga o le aso sāle te aru le lotu. O la valenga.
aua ni whaseina tātou e le lava lau walu lotu le sa. Ameni. Make most of the time we have here on earth. Whaanga tātou le taimi au tātou iai nungo le neifunga ele ele. Umona wala awina i tātou e whai masoo o Yesu ke visu. Ameni. Peila upo le whaila unga. Mea upo le whaila unga o mea uma wa iloa e whaia e ulima. Ina whaia ia Malū malosi. A wae le aise ngaluenga. Po se mawhauwhau. Po se iloa. Po se poto i le tuunga mau. O lo e anu atu iai. Aftai anga paia e lo wha manatu mai. Ngai waile le maa ngai o le wha o ngata tau o lo taimi ilungo le neifunga ele ele. Amen. Nanga upula ia le whaila unga. Le poto Solomona. O mea wa iloa e whaia e o lima. I ngā whai lo mangua maua lo malusi. A wai leise ngaluenga. E leise mawhauwhau. E leise iloa po se poto i le tuunga mau. Lea tātou te watu iai. Amen. Hallelujah. Whamanuia le tua ia te o Samoa lo watu no pele le taeao. Mai upo le apostolo Paulo o lo whai ma autu o tātou Malū taeao faaleagaga i le yaso. O lou manatu o lea o ngā mea umalawa. Ona o le sili ese o le poto i la ke riso Yesu lo wali. Amen. Maila i o tamaloa, ona o ia wa o whaalea o ngā ina i mea uma. Ma o manatu ai o ota mea umalawa. Ina ua o maua ke riso. Amen. Ai wawa ai leila i tustusinga al tamaloa. Ngai whai mai hei Paulo Filipi. Ai peita i o mea umasa o ngā ia te au. Langa o ka māloa o le e peru o sa e peru. O ka māloa o le farisaio. O le ta māloa o le tausitu la fono. Amen. O le ta māloa o le au hao. Ai whai mai tala ta māloa. Filipi. Ai peita i o mea umasa o ngā ia te au. O manatu wa lea o ngā ia mea ona o ke riso Yesu lo wali. Amen. A ole mea moni le leo te whai atua i ate outou. O loo manatu wa lea o ngā mea umalawa. Ona o le sili ese la o le poto Yesu. Mai lai o Paulo, o ia le, o le tangata lea, Filipi, mo o whaalea o ngā ina i mea uma. Ma o manatu ai o ota mea umalawa. Ina ua o maua ke riso. Amen. Fa umare o upo le tamalo. O ia foi lea. Ina ia maua ai fo i o au. Yate ia. Amen. Alanga i le isa uani o tonu. Amen. E ho o al tula fono. E ho o lava i le wha atua. E le isa se tutusa mal tula fono yate. E le isa se tutusa mal wha atua o lo yate. Amen. Me tala tamalo. Awai le yate a usa uami o tonu. Amen. E whapenga uma tātou. Ke risiano e le eise tātou uami o tonu. O le afo ilo tātou poto ma le atamai. O whailonga me mea uma o tātou maua. E sili ese ale poto Yesu ke riso. O leanga whai mai ai Paulo. O whaalea o ngā ina mea uma. A wau o manatu o taota mea uma ina o maua ke riso. Amene. Le aisa uami o tonu. Aleluia. E le aisa se pei o au. I la le tula fono. Aleluia. Ai peita. O loo i le wha atua ia ke riso. O le ami o tonu le mai le atua. I le wha atua. Filipi wa o iloa o ia. Ma le mana o lona toi tu mai. Ma ia wha atasi au iona tinga. Ona o wha atu saina au ia te au ilona Malū. Oka se maa. Ai ko kongu i ngā kapo pus feitau. Ngā kasi alfa i upu le ngā watu lunga se i wha malino i ate o.
I tātou Malū taeao le le taeao. Hallelujah. Mai leo tala pau sa molo o atunu pei. Filipi ele peisia I ua o maua nei. Pa ua ato atoa ona le lei nei. Au te tau sisi I le mawhai. Au te tau sisi atu pea. Pe mawhai o na maua o le mea na maua ia o ke riso. Au te le manatu wa o maua a o le mea tasi o te whaia. Au te whaangalo ngalo I mea watuana. Au te ta mo e pūno wai mea o I le lumana. Whamanuia le tua sa moa watunu peli. Amene. A tonu e inisi o lo whaafunga mai o tātou a inga le taeao. O lea lava e loka o e lo tuana. O lea lava ke paka iai I le mea na whaia le tangata I a te oi. O lea e te nofo I le o ona o mea male matui tui o mea tangata na whai I a te oi. Au te wha manatu I a te oi. Lo a inga le taeao le nei. Lale whaatali mai Yesu I a te oi. Amene. Mai atala tamalo. Filipi ele beisia I ua o maua nei po ua o ato atoa ona le lei. Au le ale me sili a te au. Au te tau sisi atu pea. Pe mawhai o na maua o le mea na maua ai au e ke riso Yesu. I ia le li mai ta malo whaolaina. Talia Yesu. Whai ma ave fe au o le tale lei. Whai ma ave o le malo le atua. A le ai ngau. Whaongano na taimi lungo o whonga ele. Hallelujah. Maila I o tala ta maloa. E au soi. Au te le manatu wa o maua a o le me tasi o te whaia. Au te whaangalo I mea o tuana. Amene. Lo ainga al taeao nei. Le ale mea nai poloka ai lau savalinga. Le ale mea nai e tau fia oe mapunitia oe. Wa ele loa tuai lau tau tinonga na whai le tua. Ma ua pongi saha lau wa ai wa ele loa tuai le matango fia o le li. Mai tala la tu spaia. Upua Paulo le kale se Filipi. A au te ngalo I mea wa tuana. Au te momoe puno wa I mea o I le lumana. Whamanuia le tua sa molo wa tunu pele. Ia iai le anga le leio le tua ia te oe malo ainga. Ia iai manuia o le tua. Au whapenao tātou savalia atu fo I le whai ungo le lewa yaso. Malū taeao faaleagaga mo oe. Tau tinonga ia ke riso. Toi whaamanatu ia te oe. O mea umau o tātou maua. Mea umau o tātou iai. E sili ese lava le poto o Yesu ke riso. Whamanuia le tua ia te oe le taeao. Se atu le upua le tua I o ainga. Wo. Oe pe le mama e ia te oe le mafutanga. Ai maise o uso I le tala le lei. Ina ia whaalongo tangata uma. I le tala le lei ia Yesu ke riso. E whai ma whaala I au. E whai ma whaamalosi a te I tātou. E whaamalosia I pea le tātou savalinga. Au tātou wholau ai. I tātou savalinga whaalwhatua tua. Tamale le taeao o ai o whaafofonga mai le tua o lo iai se mana onga topito o lo iai se mana onga o lo ta oto I lolo fina ngalu whaamalo longa le ali ie o le ngata I le ali o mea uma lava I totono le ainga o mana o mia I lau fesoasoani ta maa whaafeiloa I se mana onga le taeao I lo suafa Yesu o mato vole mawala au atuai talo le ali ie le se me whainga tāia te oe mai ma wha mai mea uma lava le tua o lo tau wha fefe mai a te I matou wha whailoa I le tua se mana onga le taeao wha manuia I sio matou atu no pele o Samoa wha manuia le tua le whenga iai o sio matou atu no o ma le whainga whilwhilinga ia awa le tua se whainga malo e tula I mai e tau ave sio matou atu wha manuia tino ke riso o I mātou o le au tatalo, o I mātou o tangata wāai, mātou te tutu le tua, e tatalo mo si o mātou watunu. E iai le tua lo wanga le leita mamti nā mātutua, o lau wau sina o si o mātou watunu.
ai mai se leli e whamanuia e tamantaini e tupulanga lalowawa o le mālosi o ainga nuu mai kalesia. Tuma watu i ate oe levi ina, nei maso umai o le whavavau, e whavavau lawa. Amene, ma amene, ma amene. Ia, sa mola tino pele o le tātou Malū taeao faaleagaga le taeao ia iai le anga le lei o le atua ia te oe le lei aso. Whaamanuia tele, whaftai fo tātou ainga le awai mai, whaftai lau komeni, whalai au, whaftai fo i mo le whaasoa, ia iai nisi o whaasoa mo le maua tunwa ai. Ia e mese fo i nisi o tātou ainga le ua whatoa pale me le tātou nanga. Whaamanuia tele le atua. Ono Yesu. To God be the glory, forever and ever. Amen. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu le lua su valu ia sa ia sa no malanga tua i sa la elu sa mo na tunu pele o te faftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena le fia lu pa ia pro no le tua ia le se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fi malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea samo a fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia ta uala volo ia fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia na telefone lo nei tangata ona ele tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga malava e lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea la fia ile nganga ma misia i nu pa ia Samoa ta pena le lua fe lua lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah 𝗚𝗏𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was
eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talo falava, wa paanga kato Global TV so se tonera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎. Ia sel tawo so ole atua, ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le nei uma ai o se o le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV le sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga i lu ia te to ne mo finish fa mo nang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talafalava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia Malū Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Saraelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matula u ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yorutana.
ia o le vai lea sa baptisoina ai Iesu, ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga, tō tele i mātou 50 wha i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua, sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai le atua, le ia wanoa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia o lo wanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wanoa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Iesu, Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafia te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Iesu, amene, ma amene.